Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзаминистрра аусзуҩцәа ҩымчыбжь Лугансктәи Жәлар Республикаҿ иҟан. Уаҟа рыҟазаара иалагӡаны Аԥснытәи аиқәырхаҩцәа Лугансктәи рколлегацәа ирыцны ибгаз ахыбрақәа, аиқәыжьрақәа дрыцқьон, аџьаԥҳаны ԥшааны иҵырхуан. Красный луч боеприпасқәа рацәаны ишьҭан, азыҳәаны убрахь еихсын складқәа ԥыржәеит. Убри ахҟьаны иӷәӷәаны аԥхасҭа ҟанаҵеит мышкы, аҟарагьы ааигәа узымнеиуа иҟан аҭагылазаашьа. Убра ижәбоз асахьақәа, ахәыҷқәа ибылны ахәыҷы Аннеигьы абра изыхәаԥшрацәа ихьанҭо, убарҭ ҳаҷкәынцәа убри азавалқәа рҿы ирԥшааит. Убыс иара ами астадион ҳәа ҳазҿыз Стаханов ҳәа ақалақь аҿы убрагьы убыс ирбақәаз ыҟоуп. Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзаминистр Лев Кәыҵниа иазгәеиҭеит Луганск иҵегь аџьаԥҳаны шырацәоу, аха иҟоу ашәарҭара иахҟьаны зегьы ыҵырхыртә аҭагылазаашьа макьана ишыҟам. Ҳаннеи аҽны инаркны ҳара ҳколлегацәа иахьынӡалшоз ала ашәарҭақәа ахьыҟоу ҳгара рҭахӡамызт амашәыр ҟамларц азыҳәан. Аха убра убыс иҟоуп аҭагылазаашьа иахьалахысуа, мамзаргьы иахьхысуа ауаҩы издырӡом. Избан акәзар ақалақьқәа иҭадырцәыз аҿы макьана иахьалахысқәа рацәан. Уажәы Стаханов ақалақь аҿы аус ахьаауаз аҽны усура ашьҭахь хынтәрома, ԥшьынтәрома иалахысит. Уи ҳара ҳахьгылаҵәҟьаз уахь акәым, аха иара ақалақь иалахысит. Нас ҳара ҳцеит Рубежни ҳәа, убра амцарцәацәа рчасҭаан, ҳара убри Рубежни аусура ҳәа ҳгәы иҭан. Аха уа аусура даара ихьанҭан, ҳцеит, аха уа уныҟәо ус уцо уаауа иҟаӡамызт, иалахысуан. Насгьы амҩақәа имытҟәацыз бомбақәа рцәаны икажьуп. Донбасс ауааԥсыра амедицинатә цхыраара рыҭараз ицаны иҟан аҳақьымцәагьы. Ран было, конечно, много. Характер ран отличался от всех остальных. Они все практически были миновзрывные. До этого мы были в Донецке. Практически сутками оперировали. И выходили из госпиталя, там при госпитале прямо жили и оказывали ту посильную помощь, которую мы должны. Миновзрывные травмы вообще они отличаются от всех остальных травм. Это обширные, рваные, раздавленные, разможженные раны. Поэтому их характер и операций, они все были тяжелые, раненые, вплоть до ампутации конечностей. Но пытались, если была минимальная хотя бы возможность сохранить конечность, мы сохраняли ее. В Луганске в самом, там, конечно, тоже есть специалисты высококлассные, хорошие ребята есть. Но мы стали рядом с ними. Лев Кәыҵниа иазгәеиҭеит агуманитартә цхыраара шроуз Аԥснынтәи ихатә гәаԥхарала Донбасс еибашьуагьы. Еибашьра ицеит, ирыгу рацәоуп, ицхыраара рҭахуп азыҳәаны ҳаицәажәан. Ҳара Донецк гуманитарк анаагоз дара рахь ҳнеиуан, аха гуманитарка иугогьы уи дара рҿы инаганы асклад аҿы инужьроуп, ус ԥҟароуп, ҳара иахьаҳҭаху иҳазгаӡомызт. Нас хазы ираҳәаны ус хазы аидара рзаҳгеит, иаҭахыз раԥхьа нас акалԥад инаркны еибашьуа ауаҩы иҭахым ҳәа акагьы ыҟаӡам. Ҳалшоз ала цхыраара ҟарҵеит, зегь ҳавагылеит уи аганахьала. Ҳара ҳамацара ҳакәӡам, арахь Аԥснынтәи уахь ацхыраара ҟазҵо даара ирацәаҩуп. Ҭелла ҳаицәажәот, ирыгу ирыбзо, дара акагьы иаҳәаӡом, зегь ҳамоуп рҳәот, аха ҳара уи ҳхы иҭоуп, џьара лшарак ҳаур ацхыраара. Аҳәынҭқар ахаҭагьы иҳәеит, ихаҭагьы иҳәеит ацхыраара ирҭаху акрыҟазар иҳашәҳәа ҳрыцхраауеит ҳәа. Донецки Лугански Жәлар Республикақәеи ҳареи ҳаринахысгьы ҳаимадара ҳабжьазаауеит ҳәа ҳазгәеиҭеит Лев Кәыҵниа. Крышықәса ҵуеит аус еицаауеижьҭеи ҳара иҳахәҭан, ҳамцашьагьы ҳамаӡамызт, аиҳабыраагьы адҵа злаҟарҵаз ала, иҳалшоз ала, комитетгьы аспасательцәа, аҷкәынцәа, амцарцәацәа зегьы ҳахиоуп ацара азыҳәан ҳәа. Быс рхала
аҳәара ҟарҵот. Уигьы сара сганахьала, сгәаанагарала, уигьы акыр иаԥсоуп, избан акәзар арыцҳара аныҟалоуп ауаҩы дануҭаху убри азыҳәан ҳахьыҟазгьы еиҭах исҳәоит, даара ҳаҭыр ақәырҵеит. Аԥсны Донбас изныкымкәа агуманитартә цхыраараз ыҟанаҵахьеит, аха уажәы жәатонак иҟаз аидара раԥхьаӡа акәны иацны ицеит жәибжь-ҩык рыла ишьақәгылаз агәыԥ. Амра Заранdiaԥҳа, Алықьса Агәхаа, Аԥсуа телеахәаԥшра.